ادریس عبدالله یونس پوستên kargerî bû Yekgirtû Îslamî Kurdistan li parêzgeha Duhokê bi amadebûna sercem fraksiyonên nafencûmenê parêzgehê de dihêne pesend kirin. Ji kuma 25 postan dengdan li ser 6 postan dihête kirin. ام گجبینین کو رنگ بدانه که ارینی یا ایجابی هبیتند خدمت خلکی دا هر وصا پیدا کرنا که برکه که بجینیا یا شرفمندانه یا شریف نابر لاین هر دو لاینت یت سیاسی دا و خیراوی ات خدمت کرنا خلکی دا وگریت و بو بربجری ایکی برس معصوم Sîviyên kandîdên Yekgirtû gehiştin encûmenî pişt ra di nav kombûnê da dengdan li ser hate kirin ku pêşwext rêkeftin di navbera fraksiyonên partî û Yekgirtû li ser hatibû kirin. دیاره پشتی افروکل انجمن پارزگاه دهو که اف پست هات نپسند کردن کو چیگر و هر دو ریوبرت گشتی و هر سر ریوبرت ناحیانه نسبت ریوبرت ناحیه خلاص امر اداری دش وزارت آن خود درکوتن اما هر دو پست دی کو چنکی ما الانجمن پارزگاه سه شنبجین بربجیت پسند کردین پشتی انگل انجمن وزیران دی ایشوان تا پسند کردن و پشتی تا پسند کردن دی دست کار خوگه یا شاروانیه Encûmenê Parêzgeha Duhokê ji 19 kursiyên partî, 3 Yekgirtû, 2 Yeketî, yek jî tevgera goran digel 3 kûtayên pêkhatên krîstyanan pêk dihêt. Nînerê hintlayanan dixwazin bingehê hikûmeta xwecihî zêdetir berfireh bibît. هیچ رنگکی من وک اشکال نینه یعنی لایه که سیاسی بیتن گلنده ام داخازت کنش لایه پارتی بزیدرین وقت افریقا فتنال گل گرتو هاتیا کرن ام حس کن گل گورانی جی بهتا کرن و بر بجیرت وانا یا پست وانا بین دست نشان کرن کو همی لایه دیف گوتنا وان یعنی دیف اساسی کو حکمت کا بن کفران بو مدویا کو حکمت خوجی جی پارێزگاه دو که بن کفران بیتن Kandîdên Yekgirtû Îslamî Kurdistan bû postên cêgirê parêzgarê Duhokê, rêveberê giştiyên karûbarên Mînaw, rêveberê giştiyê Rêk û Piraw, rêveberê nahiyên Roviya û Bamernê û Derkarê hatine pesend kirin û postên rêveberên fermangehan jî desthelata parêzgarê Duhokê ye ku fermana kargerî dest bi kar bin. Li parêzgeha Duhokê, Yekgirtû Îslamî Kurdistan jî digel Partî Demokratîk Kurdistan hend postên kargerî li parêzgehê bi rêve dibetin. Ew layanên diyên siyasî jî ewên ku kursît nav encûmenî de heyn, ew jî dixwazin bejdar bin di rêvebirina parêzgehê da û ew jî hend postên kargerî bi dest vebînin. Eyyûb Nisirî Rodao, Duhok.